Every too much ashefo mema obibia akwaba ede bagana wahala jumeji yi eso mosomfo munuaba epiesika pa nanenso minemu edi ehye na for some quiet time now no ma mibi anedin ene araba Dawson William achese woye baby mama of Honorable Kennedy Japan na so wutimi hu no social media wo kasa no wo brunua no wo yese akwakwa yese no ne habit ne djuma wodie social media so eno no ni nyina ensem a Honorable Kennedy kafa ne ba Anel Japan ho a enunti ama wo no so ateki standard dan no oba bontin ebebetwa de ebo papa na ene de nsem ode atu edwa no de ebusuafo ese wani ensese ka edicho yimbura ensem no emu. You will see poverty before you go to your grave. We ene and someone yenuaba araba mora Dawson William what they to edwa say Honorable Kennedy Japan enam nia ne yeni esua wada ne die na say ede akire wo no ene ne ba Anel Japan no pa ede obabre ye papa ansana wako ni wudem na ebusuafo se ebia wure afia mo beka ya Honorable Kennedy Japan wedding nsem bi bebetu edwadefa ne baba Anel ho na wo kire mu hu ni sa abaya no wonim de eba ne nwoma oya de ye pa enso hwe wo bi ebe twra no abaya no wo twro ba ko pa na waye de wa passe entina ne ba ne de like opena asem eyie na enso so ekopem se abaya no ye na adwen se suku a woko wonko biem na nhwehwemu akokọ ye ni hu se de abaya no ne ba na agensem ko kene hu nkro ne ba na ode ne hu adwo ne ne ya enti amra wa re Honorable ede se we bebeto abonte na ye maami yie pam se wa be hata ne nsem ewo abonte de akere amansan na obi ehu se ono nkwa ne ba na enye nti ne yie ma ne wokeka ensem bebre ede fa Honorable Kennedy ehum na no mo na Father's Day edru ye no akwada no take that opportunity so de be papa acho afa enoma waye no ho ne ho nkone ba na chese so obesa afa ne se obabie ma wasan so atimi afa ne se obabie na no na apology ya akwada yi de ba ye mama me krampo de ne de taato papa de hu ye wo ka che ne se wo mofro se wajimi wo huru na nimu nkosuro wo maji apology we entumu ensanka se wotua ne baba ne school fees biem dan ko de bekọ pe ahya woni a wanya ace ne mpo no so no Kennedy wo benya ace ni bia den a wo benya ne satisfaction awie ansa na no na che se aye ma me ne ya up till now to the extent se we di papa ya tema kaya kadiensem de afa ne ho ama ene de ne nsem ode atu edwa krampo nsm Honorable Kennedy Japan wo hia bubro yi wo befa mu bi pa ansa na wakọ ni wo emu na no na wo kire mu ese papa no to the stand say went me amfa ne bano amfonso anche no went me like one door warm went me anje apology no back na one som na wotimi sa ba bonti me kan sa nyoma we na chese wo sa de egu wo mu efin ama wo mu sa asa de wo ye bola so bia de ayentimi fa wo mu enye hwe pa ene na wo no so no wo ma na so enko adidie da wo ma wo no wonya ena na wo no so wonya bia da na wonya kwansim po se wo so da ye wo ma ebi ensi wo Honorable na brabo emu na no na wo de etu edwa sm Honorable ebe lucy all the riches na ebiemu obetonton na japade enyina se ye dan yo se ye ka o se ye ne ntade o se ye dan obetonton no manyina ansa no wonompo se wanya aduane dia mana na se wanya amana nsa timi akona no am ne nsa ebetimi akona no na wone na busua ne na yido wo mo babre yie papa na abusua mo ma menkenkan abaya ne nsem wo de atu edwa no emfa emam. You will be poor, sad that you will sell all what you have made for yourself. You will buy your belongings before you can fend for yourself and family. If you can buy anything, even if I can't buy anything, I can buy you a fork. You will be poor and you will be begging for me for handouts
to survive. We ene eye maame ne nsɛm a wɔde atu yo hu ne sɛ eye wɔn abo ɔbɛbrɛ ebre fita yi bi de ohia buburo no obeye bi ankasa ebi bedi no ɔbɛnante akwawe so akyɛ ai wɔbɛkɔ ahokyire ma ahohia pandem wɔbɛfa bi mu papa ne nyinaa ɛyɛ so wɔbɛtontɔn ne ntade na japade ne ho nkro ne bam ansa no ne nabusua wɔ mu enya bie adie na ebie mu sɛ wontimi antɔhwe a wɔno ɛde wobetimi atɔfok ɛde amano no ɔbɛyɛ mɔbɔ to the extent so ɔbɛba ababɛpa wɔno ɛyɛ araba no akyɛw ansa na so betimi aboa no ama na aduane adi ama na nsatimi akɔna no ama watimi atena asefo asasi so a watimi atena na abusuafo ma me di ne nsɛm atu dwa na ganafo binom se adabi abrɛw aseba kwa wona bokan ye dan da wotwi na bo so adama me benko a eno maame a woburu nua abobɔ nua adan dan da na sei ena da bia sei anti wonko ne oba ya kan oba ho asembone wa take this a year as a world cup wo kan sem bebre edifa eye bema wone no awo akwada ho na wonim se woburu nua no ni moja ewo wo ba no emu enti na ebetimi afete eye akwada no nso ana enti wadwen ho na wahu de wo eye na abusuafo mama menkenkan adwinche no bi emfa emma wo Yenya ye Mabel ode ebe see in the name of God whatever secret or hidden curses you are putting on Ken will come back to you and your drag family one so ede no say ane ewe Yesu di mu aye de wo hwehwe ede wo susu say beba ye wono bo Canada Japan so ede ne ye wo ene wo abusuafo so emom na ebeba yenya eye Grace ode ebe say this woman is confused, she doesn't know what to do, I think she need help. Yenya Prince ode eba or say madam, let me tell you, it's not going to work. It's not going to work. You must pray that your daughter wins the father's heart again and stop doing this like 3-year-old girl, okay? Please respect yourself as a lady. Or say, yes sir, wo babo mpayem. Na wa hwe se eya ejai, wo betimi asenya ne ba no back and ne ba no betimi anya eja no edobiem. Na de wo yie de asa kwada wadi mfinhia miensa. A wonu obi anya ntokwa. Sa ne sa na wo ye wusu no wo ban no. Ne wo mfie no entale kura enti wo ye ho as a responsible lady na wa ye na wo de ache na wo so watimi anya dibre papa bi. Belinda edia wo de eba ye o say it's not your business. Think about your life too. It's family issue. He can forgive his daughter one day. You have things. You also have things you are doing in secret. When family issue, don't judge anyone. Or no, there a year prince there or there a buy na just no water ke a year no. Year Fiona Edia or they ever say enemies are not God. Your curse can't never bring honorable down. Foolish woman so edie no say yeah mami nen someone walk a cano and ya dey say ebetimi ede eye honorable abo e from the biara that because onye nyame ye nua bin so ede ode eba ye Matthew or say woman, are you God? Don't talk as if God listens to you, or don't talk as if you are a genuine person. God will never listen to such a disrespect woman like you. Or so edie no boche Rahel ode ebe say, are you God? Even yourself, can you see poverty? Or so edie no say, wo ye nyame na wo krampo wa brabom no wo hu ehia da wo ni mo hia na wa ba ka so obi ebe di hia to the sense of ba pa wo wa chance and when ya bibi edi jade wo ke kan kura na ye njai eye etie kwasi eye boat edi awode eba ye or say, your daughter is wiser than you. I can see you are even the foolish one. You are not training the girl well. That's the reason why she has become wayward. Or no so edie no hu sa akwada no ni nyansa krampo edi chain ni no ka hu bi enti na ma akwada no why eye wayward no esam ye ni zilevu edi awode ever say, someone should advise this confused woman to rather find spiritual solution for her daughter, and this will change Ken's mind against his daughter. But that nonsense baseless curse will never work. Frederick and so Eddie or they ever say, someone tell this woman for me that she is not God, and any word that comes from her mouth will never work in Jesus' name. Yenya James and so Eddie or they ever say, no weapon fashioned against Ken from your utterances will survive. Greater and stronger is he who is with him than those
you are invoking. Yenya ye God akwesi esim edi awode eba osim. Women are more better than death. You see how the women react when you say something about their children. If it were to be a man there, it will be hellfire. Or also so edie eno no. You have been so edie or day ever say why blaming the woman because can't have money, or what be in someone's shoe for a second, okay? And you people shouldn't stop blaming her or no so edie our day eba wunhu ansem na wo kan ti ene ne kon ne so ya kenkan ede amount we ene eye ensem a eba eye adwaso embra ye nua ba ye araba Dawson William odi etu edwa ese eye honorable Kennedy Japan eye ni sika wowo enyina enam so waka eye ne ba anel Japan ho asempone akoro wo mo ntomagofin e wa abonten no de wono so woni bibia wo betimi aka ede eja no ese wo beka che ne se wo ohia pubro yi ebi na ebeto no to the sense oba abeba panacho apa bibi ede no de a survive na oba woni obema ewo eba na entawantawa aba ekwan bi sei so na wo se wo fa ekasa to the sense wo dome eye eja woni wo ba no ode wo ba no eba asase so eye ne kwan so a eno no abusuafo abaye ya na ye mamini ne ya wo dan na die no eden na betimi aka ede afamfo wadwenchebra e wo tuma gh comment section e biom so share videos no e fama abusuafo anuanom ene adofo na emrepem no mekenkan ede ama midin ene akua sikapa dasene ye besane hye fitiani asese ne din ene your friend say mechanic zana prophet kumichacha ma sesa me YouTube no ba bia me hwe bia ma change afro ene maba too much gh hwe na prophet kumichacha me so me hwe